bagi duit. Head deh, duit mulu. Ada kagak nih? Aduh. Ada. Buat apa sih minta duit mulu? Buat jajan, Pak. Ya elah, jajan mulu lu tong. Nih. Pegang nih duit nih. Nah, nih duit nih, lu celengin ya. Iya. Jangan lupa tuh. Jangan lu habisin, lu masukin tuh duit, ditabung. Ujuk dah, bocah. Kerjanya jajan mulu. Dia nggak tahu apa, gua nggak punya duit. Oh iya. Kata Bapak duit jangan dihabisin. Baru juga gua mau habisin. Tabung di sini aja dah. Susah amat nih duit ya. Aduh, lagi ngapain lu? Lagi nabung duit. Katanya Bapak suruh tabung. Aduh, bener-bener lu matong. Lu mah udah bilangin suruh tabung juga, Baba bilang suruh tabung di celengan. Celengan, bukan ditabung gas. Aduh.